Yabona Thulane, hayi Thulane umuntu wabantu baba. Hayi baba Thulane umuntu wabantu. Yabona kulo December uphelile. Benginganalutho ngoba bengingasipani yabona ene bese kubo 8 months ngihlele emakhaya. Wafika eThulane ndoda. Fika ngale Golf 8 yakhe ebovu. Bana kuze i-tavern noma i-pub esingayihambanga kubo Feni eMayflower kubo Jazz Bar bayasazi kaMpowder inhlazatshe lekwelukwatini basazi sonke yo besithi masifika yabona le outlet ngendlela Thulana nengcondo ngakhona unokunthola nje kuphakathi namalanga nihleli ningana drink phambi kwenu abuze Thulana ukuthi indaba ningaphuzi indaba ama-out nomisa umlomo like ayenze befani yabo abese ulahlela 50 rand pass athi ama-out nizozibona ngikhona la ngijahele khona yabona that what makes Thulane the man that he is bana mina ngiyamfavor Thulane mina ngiyakhuluma naye ku-WhatsApp mos uma ngibhorekile kuyi-long weekend ngazi ukuthi akasipani le saso le Mbalenhle ngiyamfonela ngithi ngisacela kuza ngithumelele imali yokugibela angifika elokha nje sekhunda edrobheni angilande iweekend yonke ngihlale ngibukele le TV yakhe enkulu le yini bizwa ngani Netflix ngibukele le Netflix yakhe fana kuzi into like uyi out le iyakhomba ukuthi ngikhule naye sikhule naye inengcondo ungangithi ngijaba Jacob hayi Jacob ukutshela ngadlala igospel athi hey ethokozana unkhaphe ehlathi ungangitsheli ngaJacob angamane kuyekwe ngaloyo hayi hey